Miam kita mukta ngasih topik President rule cannot resolve crisis hai besi tane madudi President rule se kari gumba kanda Manipur da thoi ba irang se masih laksan ba powerful hand hai kanda President rule se laadi khara makai hendong na hai tai up to large extent irang laksan ba hai ba kanda mayam na urisi free movement uhen ba nakan animak ki meeting aduga chatting ba mai mafam singda akhoi free movement lehen bagi aduga yam kan ngang na si sahi ani phadok khramni hendok khramina mayum makai mang tak na maram or kan da relief camp da leriba around 60,000 dagi khara handaram dong wale maram di atop prefabricated housing kari sing chadana masing kharadi puthok kiba lerabani kharadi handaram dong wale adubu yam chauna le moriba aduga leiriba relief camp da leiriba mi singkina pamase yum duniko yum se mangera tekera kaigera phajagera phajarura yum machu nungai blete yum da hanjage habani hujikti konjel chekra ka chong na re yum hanjaning bagi laingang na yaba yadaba yum da hanjalage se kaino har kanda siba naba kiraktre habani sam har kanda ahamba dadi ngakpi na beleite aduga landarak matamda nomai kapselak matamda ngakpi na beleite chentorom bane hujikti kuina yumdu u phangaktamina sibana ba muki rekto wafam duni adordi kayam kuina relief camp da internally displaced people singsi thambidoi no aise sahi ni hendokramina hana ngamwang dagi khara kalapna khara lumna mo hanga bani ko tawi wafam pibam se aduga maroi no hujikti president duldo chap chana phibum lakshan baidum di ngamdre sam hara kanda powerful hand do krai droma manipur ki president rule se khara sum koi ke ni khara koi gi sondarak pai te khara solap urak putra maram ora kanda mayam no pa mai se miyam na khanba sing mayam na khanba mihu sing na pai ba leingak to manipur da lehelo se khonjel torpa koiram ne aduga hujikti amorom da pr do phajana hadi mangam sana thabak to ngamdramina alternative lambi im therakanda popular government lehelakanda miyam gi ihul khangna lengak pahelakanda miyam na khanba mihu singduna manipur da karigumba phiba mamadi lakshan ba ngamgadra haibagi wakhal loi phaunar aingon dagi singna loi phaunar amina president rule se thoidongna manipur gi crisis se sapchana waroison purak podobudi gamdre haibagi wafam sene aduga maruoina hujik lai se president rule se pamak president luna manipur gi irang sigi waroison purak pa ngamoidram nina karino hai kanda popular government karam ganda uba phangba haibsini hainei madudi tha ni muki manung dadi sungchoi choidana uba ngamani ka haiba wafam singni aduna swaida kumna khana janaba tanjani done ngasi gi topics ta khana naba lengin video guest singdi aigi yeli thang phabiri basi khurai jam thauba coordinator ko bini ihana na khurai jam thau taram nokchari adu athobugi oida lengin video basi ningthau khongjam saitejit chip biro unai ne ai marup saitejit tu taram nokchari adu saitejit ki oida aigi ne yata thang phamina jari basi dr tiam borot associate professor center for study of social inclusive manipur university ne oja borot pustu taram nokchari athobu dhyan lak chaptai oja athobu ngasi ngang maktina tabada khara mangjong na haibatai khara miyang sanu gi haibatai athobu president rule se masina masi thoidongna masi hoi chungkan kanati haibadi yaro karigumba khara khaidi phim lakshan na ba honaram ba sapchana changjan ge khanba target tumakti yauna changjan ba ngamdaba tumati ngasi di prajana common people na general public na fajar u phange athoba mayam na pamnar pa popular government lengak hello miyam na khanje ki ba miu singdo lengak pa hello atu khakta da manipur gi warosun purak pa ngamne habni ko kom ihan ba opening ni ma kamai thamini yan hanbada saigi tasran haibiriba miyam na hainare se kanan haino ai mudum dei chap chaba khangdri adubu biologic tabam dilei han miyam gi elected government nam lerame government si without any koi gi anticipation koi chief minister na resign to thoki badagi president rule lakre as an alternative president rule lak matam sida mayam da expectation khara di lerami maram ding sagi ching amadi tamani makchi marakta central forces laiba administration laiba mayam si sagi bias oi de chang de haibagi state government na mapung phana chingi dana adu tawi da tawi haiba adu tongan narrative argument mayam leibasina sagi chief minister oije metei ni
ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯤꯆꯪ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯤꯇꯩꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯤꯆꯪ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯔꯨꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯟꯕꯗꯧꯅ ꯆꯤꯡꯂꯣꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯚꯦꯂꯤꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯅꯗꯗꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯏꯔꯥꯡ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯨ ꯑꯣꯚꯔꯀꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯂꯥꯛꯄꯅꯕꯨ ꯐꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤ ꯆꯍꯤ 1.5 ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯕꯗꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯐꯔꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯤꯚꯤꯗ ꯀꯩꯗ ꯑꯃꯗ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯡꯆꯥꯟ ꯆꯥꯟꯅꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯐꯕ ꯑꯝꯇ ꯄꯨꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯕꯤꯇꯔ ꯄꯥꯁ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯗꯕꯅ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤ ꯔꯟ ꯇꯧꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗꯨ ꯒꯕꯔꯅꯔꯒꯤ ꯄꯋꯔꯗ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯁꯟꯗ ꯆꯪꯉꯕꯅꯤꯅ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯆꯠꯇꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯎꯅꯩ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯏ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯆꯪ ꯆꯪꯉꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯒꯦꯔꯦꯟꯇꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯡꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯂꯣꯁꯤꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯁꯣꯏꯕꯉꯩꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄꯣꯏꯟ ꯕꯥꯏ ꯄꯣꯏꯟ ꯕꯨꯂꯦꯠ ꯄꯣꯏꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯒꯕꯔꯅꯔꯗ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯔꯦ ꯁꯤꯉꯩꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂ ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯗꯦ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯗꯦꯠ ꯋꯥꯖ ꯑꯋꯥꯔ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯑꯦꯟड ꯂꯥꯁꯠ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥ 3 ꯃꯌꯥ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯛꯏꯗꯤ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛꯐꯥꯎ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯗꯦ ꯃꯥꯏ ꯃꯅꯥꯛꯇꯗꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯦ ꯑꯁ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯪꯅ ꯄꯤꯕꯁꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯁꯨ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡꯁꯨ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯕꯁꯤ ꯄꯪꯄꯤꯗ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯥꯎꯠꯄꯨꯠꯇꯤ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯒꯕꯔꯅꯔꯗꯨ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯉꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯃꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯪꯒꯥꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯂꯧꯃꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯔꯤꯕꯟ ꯀꯛꯄ ꯆꯠꯄ ꯃꯥꯏꯈꯨꯝ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯂꯣꯝꯗ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤꯗꯅ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯇꯞꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟꯁꯤ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯍꯞꯇꯥ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯗꯤ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤቭꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯔꯦꯖꯤꯝꯗꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯁꯤꯟꯅꯊꯣꯛꯑꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯨ ꯊꯥ 2.5-3 ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯗꯦ ꯀꯦꯅꯣꯠ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔ ꯑꯒꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤꯚꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯔ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯣꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯂꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯦ ꯑꯅꯤꯅꯤ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯔꯒ ꯊꯝꯃꯤꯕ ICUꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯦ MLAꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯦꯚꯤꯡ ꯗ꯭ꯔꯛꯁꯇꯨ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯔꯒ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯣꯞ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯈꯜꯂꯒꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯄꯤꯄꯜ ꯍꯦड already suffered 2 years ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3ꯗ ꯆꯍꯤ 2 ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯦ
Say Nisi Sang Nasi Lelaga to Mum Chabum Kang the Nami Lising Fu and Bana Chow community hall the Mopapi the Kanaraga Kam, Lona Labor Sibu. Aku jadi dumba, penglai leba jati di nate, kunai di nate. Yang pasal apa ni? Tahu tu ada kamera. Baru dah tahu na, tahu orang yang pasal apa na. Isai sam tang leba dah numit kaya ni leba ngam kata game tang yang view ko. Hek makuk tagi na, hek makata ho tam tang yang view tu di community hall kumba. Jauh berapa kau ki hall lagi lampak khang deh tu ka mantop tu khang deh tu ada tu dah pi tu na masih khana rekan dah yum ni na kalla kan dah kaya yang kui ni saya ni di hede ukram ni ada di kaya yang kui ni saya tak gitu ni saya pasal kau cina tahu ada tu kam jadi je point tu pasal ni ada kita kau thuk tu ni tu jadi macam tu tak jadi kan jadi Kaya nang kan luto hide. Please. Aduna saya ni lanjut lakre. Ada president rule mathok tahu tu president rule se. Tha kaya sang dua ko mathok tahu kan ni hai bagi expectation nama mayam dah pi bangam gap. Yes, another big question. Kaya yang kui ni sang tu ko di thabak tahu ngam ni kan tu ni oji pok di tahu tere apa Adu pi ba ngamoi dabu era kan na hanagi Ujik possible or ICU that Hamibo Kangudo Madu LSD to Kapoga life saving the Kapu Turaga Matoto and Bama. Not a press mandate. Not a fresh mandate. Yes, exactly. Yam later alternative have yes, Yam often at over. Thank you so much. Ambrong with the Makta was a porot. Moro in Hojiklang saying a Siki President rule cannot resolve crisis. I was opening remarks of Tambiani. Aduga Atoba Tambirapa, Wapam say was other put the Zaraki Commodity. Masih se President rule se mangam sandre hai ramina resolve to ngamaroi ngamoi hai banina karim kan da even Rajya Sabha ki MP Manipur ki phongdok pi madudi President rule na Manipur ki irang sigi waroshan purakpa ngamoi hai bama adu ngasai ki miyam na khanbalingang lehenba popular government hai bani sam lai kan da adwa ki pam madudi thamuk ki mang khara dagi maira pai bi mai bel singi lekai ki loop sing dagi aduga civil society organization sing dagi konjel thokpa horkhre madudi Manipur da miyam na khanba mihut na ngakpa lengak to lehen bio so sabro kamai thamini maro na president rule cannot resolve crisis hai ma sigi opening remarks ain thamjabana kari kumada popular government natagana press mandate please take your time adi husi laiba president rule se masi koina mayam na hainer isi mayam na expect tor madu normalcy da soina porani koina husi lai peaceful coexistence dum han ne gi mahausa gi pm han jalakani ha badu ma target to ma yo phangre mayam ne realize tawn re dana okay adu masi dane ba husi hangbiri do miyam gi lengak le ba miyam gi mihut ki lengak am leita di haidi people gi pam da ba chang ba una ba contact mam di phangi dana koi si ma pe si mi yaning de ha badu miyam du gi mihut ki leader do hai ba phang ba gi karo khutong cha bu ba hojik pr da leite hai je wani ko haidi people gi oi ba kano se contact kra wat lakani ba adu ga sigi matung da hak na thamjaning ba background ka da aidi Manipur ise koi khangmin ba mjang ba ise multicultural society ne culture yam na leiba multi ethnic society ne ko koi Manipur ise ethnic community ham leiba aduga koi gi religious koi gi multi religious society hai tar samna hai ba koi je pluralistic society ne ba aduna stage da leader ma khan bai se yam acceptable oi bam jang ba ko sima number 1 point adigi sima thakta ekoi de yam na koi da yam na show kano da stability ma kai ri se kano da ko yumlon na ba da yam sang ba border am lebe se masi border se yam sang ga saman khadi pai ba phungho hoi ba masina jo akoi gi laibak se da stability kai bigi machak am su lai ba ko si the background tham jara matung da ngasi president rule lebe si di 13 February da impose to gibani lermi ba assembly do suspended animation na thamaga adui mamang da kai leram gi picture do amtang recall to si ID BJP gi oiba buki gi MLA tara ma displace to gre hai gidra thokre ko assembly da gya so lakidre attend do gidre session nam te yaw gidre adui matung tarak pada BJP ruling MLAs ki marak ta kazam mamla ba yam na widening oiba kazam mamla ki ID CM Biren Yaba Kangbu ma CM Biren Yadava Kangbu ma ani thoki ba masi yam basana miyam no engkang nang mani khanjei ba ko adrigi sigi yanada balak pa public pressure lak padagi yes to CM no to CM hai bi kholau jila padagi Delhi da Union Home Minister na ex CM je kauraga tarik 8 da resignation letter pi resign tawra matung da 13 da president rule thama pane ba atra ado housing se amuk anoba dimension
hojik mayam am tholoi si kamain to ge da kanona hojik 20 si kanoji 21 BJP MLA 21 MLA hai tare BJP da natana makoina Union Home Minister amasung Prime Minister da chithi ma thai ba akoi sarkar semjerage popular government na form tokjerage na sigi point ama phasana khoi da unfolding torok ba hai tare aduna masina takpadi lairiba MLA singsi makoi miyam gi oiba lengak ama thamba pami president rule je pamdre haibu uli ni ko sigi matung ta follow up the northeast ki in charge BJP in charge oriba Sambit Prataji lak tuna mana Churachampur chatna thanglon gi MP unadana thanglon gi MLA unadana ko adagi Churachampur gi MLA hauti unadana adagi kuki kanogi magi Jomi council jo council unare adu halaga amuk kanoda kangpupida MLA nemchak ki gen karikra mogi civil society me amunare adu loiraga amuk somdalaga amuk ex CM ju unare natai aduga speaker ju unai haire aduga BJP ki MLA haite khemchan ju unai indai ko aduna adu loire matungda Imphal hotel da amuk BJP ki MLA singse invite taraga hipama phamgi adu loiraga amuk Rajya Sabha kanoda Raj Bhavan na changaga wa khanaraga hange haidi mana lakpado ground situation amadi popular government ama thamning bagi ground situation ji assess to lakpra sigi mamang su koina newspaper singji hangali yemgada 25 ki March ta Nagpur da mifamam tawge ba RSS ki top leader Mohan Bhagat ka Prime Minister Narendra Modi yawba meeting am phamge ba makoina kanabada Manipur gi irang si masi BJP sena laksan mangam gi daba BJP government laksan mangam daba adu masi ngam dabrina miyamna moida koishaung ba gi kan to gi ba yamna kanoma nuai to phungdo ki bai tar masina maram moidana kanoda parliamentary election se constituency election outer inner da BJP si defeat oidana Congress na landslide victory oidana adugi matang bakse moi khangam ba adu si condition je moi khanari se aidi Manipur gi miyamna BJP government yam saw je moi khangre ba kano RSS ki top leader BJP gi kano si ko leader sing se aduna makoi da si khangabri na makoi na kai tore aidi 2027 gi assembly ama lakadori election je masida is the BJP gi prospect si kari kayak ba yage hai bagi kano ma se makoi u bange ba adu da popular government na moi thamning pa me adu even Congress ki spokesperson yam ngangbiri ba khundrak banghe so haibiri ko and noi kai 55 ruling MLA lerbo kano kuki MLA tara khaido khro da 44 lai do noina with or without kuki sembe ai Congress ki spokesperson yam mixing high grade ko aduna takpadi lairiba singsi popular government amadi pa me jam marek mixing na utore ba si mathakta mu koi gi upper house ki member ra sawagi koi gi MP na so haibi gre haidi laiba ki kano si koi mot manada ba ishagi interest na miyam gi interest ne mathak thonga chalabina leadership crisis lai akoi sarkar semang amdre aduna tha ani manung dadi shoidana lenga amadi porakani kai na mana phungdoi je aduna haibadi president rule si mayam ji ningma thungadre ba koina khalamba kano do phangdre ba aduna lenga amadi soidana lakani haibase tarang na koida uthu ena samain thamjage okay ahan barong thank you amrap satyajit maroina ahan ba opening remarks the president rule cannot resolve crisis haibaduma adum adwagi opening remark thambiro aduga maroina in case Manipur da miyam na khanjagi ba miuching na pai ba lenga hairaga di anjalak pairaga di taseng na miyam na pamba miyam gi kholau du tabi be wa pom oidoira natragana BJP gi magi political haidi gain loss ama yeng kanda 2027 election na chalakwa sam nare kanda do lok sabha election pangtu ki beda BJP gi chorona BJP se mayam na pamdre haibagi shauning bagi mamim di tagi ba atwai gi mai lambi semak padu oina ubna phabra natragana miyam na pamai ba khonjel mayam khonjel tabi ra koi pibam dura kamain thambidinge sen Manipur da akhigi ajani na thambikib duaina akhigi PR se haifet yame trama thoilek sure longest yang kui no oibagi marakta amani adubu India sidi akhigi asem akhigi people's verdict akhi prajan bo thada kibdo chei manga gi ne aduna people's voice at democracy the most powerful moina haiba sidi tawda bane ba marmakta emergency lakpani khangde adum kaiba adagi kano midterm poll tawba adum yawi aduri extraordinary circumstances ni aduri government decision loksha janu adubu praja amana thadari ba vote sidi 5 years kini
हाइबसिम इहानन थमजगे Hey. मथंग होजिकी सोमना बीजेपी की हाइबे थमकी कांड बीजेपी न नॉर्थ ईस्ट चंगपसे गासर निंगसंग बिरंगनि मयाम जु खंबिगनि याम वाना दिसलकी मरुना साउथ अमसुंग नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा दंगमे होजि मणिपुर ngame अदुबु मिजोराम दरी होजि फरकतारी नागालैंड याद्री अदि मेघालय याद्री अरुणाचल दंगमे सिक्किम द मागी अलायंस इन लेरिसे अदुना सुमाइना तम तम इन्फिल्ट्रेट तोरकांदा मागी फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट अम लेरे मतुंगदा मदुगी मान ग्राउंड फंग्रबा मांगखिबसे मांगखिबगा चप मानेब हाजि मंगोंदा पीरबा पीपल्स बर्डिक चाही मंगा पीरबदु फजना हैतबगिरा नत्रगा मदुदा फजना थबक सोयबगिरा नत्रगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस ngasai thamjakibdu leba irang dagira haibadudi coordinatorsi maduna oibe yai adubu hojik congress ki amasung bjp ki haina mayam khanam kanse bjp na hojik khalam doisi ma maru na mai mla mayam na khalam doisi mathangi election si laktingai da chahi ama khai sidi akoina fajana pairaga mathang da hotna si haiba wakhalo leramdo mali haibasi masi kadai di ulakke hai matam da February da 13 da PR head lakra matung da adum nongni manung da adum Sri Robindro MLA thage MLA na mana adum yam thuna harapani yam thuna la ani ari khale kanda akogi Rameswar na jo haibire adigi ngarang se thambi khib baina akogi Manipur gi Rajya Sabha ki MP lesem bana jo haire adi people's government popular government haibdi kanano BJP led government ama yam thuna la ani haisina takpadi BJP gi political party Manipur da leiri singchina madura lost ground do madu mang dana makan khona ba pamali haibe sima I sima habet thamjara kanda akoina hairisina kaina kan karigumba pia si yang kuina leitari political become ama haidi praja se da mi se akoi political bing ne politically khanba ngamda ba ho ba madi lei masi karigino haimatam da akoina point manga tu tara da khanmatam da hojik pia le matam ihana na akoina lekanda fairness mana tawriba thabak se michang mikhai nai dana tawbra haibdu yeng toine ba di praja mayam yeng kanda michang mikhai na naba tawbra ni yeng kan akhoi yeng kan operation de yeng operation hai bi akhoi sida akhoi side tampak da taw operation da phariba ari gi ching da ngam da ba sida machida fairness ki thabak se da han akhoi expect tawram bana ma si la bani na fairness am le do mali hai bi lai ba se masida khitang wat pa mali masigi se da mark che khar lo oi ai thamjage mathang da akhoi ni yeng ba se transparency चे कदा लाके मतम द रसन जो खंबी रंगनी अखोई की थाइना चीफ मिनिस्टर मैम खंगदे अखोई खदु हाइजला हंगिब दुनेब आदि असिदा अंगांग से कमेंट तौरी से परीक्षा हाइदोयना अखोई की हेक हरकपदगिना लाकपदगी अखोई मैम से अखोइना मिस तहोबनर खंगदे हंगबगी अपॉर्चुनिटी अरगी माना मीडिया मैम द हाइब अइना तौसे सिनी आइगी रोड मैप से सिनी आइगी वाखन सी लै मणिपुर की प्रजा द आइगी अपील से तौ याना ngसागी अथौबोयना थंबिखिबा मयाम उन्नबदु नतब उन्नबदा चे थोरकदु नतब चिंगा माइगा उन्नरगा मणिपुर की प्रजा मयाम उन्नब फंगदसु मीडिया मैम उन्नदब सिन तापरि ट्रांसपेरेंसी दसु मार्केटिंग लोय यानों थमजगे अदगी मथंग द खोनि यंकान स्टेबिलिटी लेब्रा हाइबसे स्टेबिलिटी से ngसागी करिगुम गवर्नमेंट अमा लेता तारी विदिन कैनोजु बीजेपी दसु अमसुंग कांग्रेस दसु स्टेबिलिटी लेते BJP की स्टेबिलिटी लेजेसना करिगनो है मतलब मखोई से मरमक से याम थुना हानगी फेस टुसु अदुगे अनोवा फेस अमसु होंगनबा एक्सेप्टेबल टू द पीपल एक्सेप्टेबल टू द सेंटर अमा याम थुना लाकनबा होनबा से मसी स्ट्रगल अमनेबा सुमाइना स्ट्रगल लेकांददी स्टेबिलिटी लेते अदुगा हजि कांग्रेस नसु हाई आइदी इबन फाइना सुम तरुतादी ngसाई मा ओजा थोबनसु ngसाई हाइखिबा अदुम रिपोल तोबा रिपोल हाइदे फ्रेश मेथड अमा लोबा करि काइगे हाइबा मसिमा लै मथंग नखोई येंबसे अखोई की येंकांदा ह्यूमन ग्रोथ लेबा की चखतपा हाइबसिमा लै चखतपसि ngसाई कांदा अनहानगी चिगा अनौबसिगा ग्रोथ सिना कमाइना तोगे हाकान अनौबसि अखोइना सुम येंकांदा ग्रोथ ऐसे कहीं है कांदा अनौब इनिशिएटिव लाथोकदबने हाइदी मणिपुर की अखोई लंबी से तौदोरे अदगी हानदी सी फ्लाईओवर सादोरे अदु सादोरे मसिगी इनिशिएटिव जे ngasi भौद लाथोकपा अमबो तादे मदुना मसिदसु मागी मार्किंग जे ngasi सु अखोई की SSLC की एग्जाम तो ABC पीबस माइना सिदसु खितंग लोडअपना नेमलपना हाइजतारे को नेमलपना अदुम हाइबेट फंगे मथंग अखोई की लॉ एंड ऑर्डर से लॉ एंड ऑर्डर से करिगुम्बा मीसे जुम फारकान से अखोई मणिपुर सुम यबिकान मणिपुर स्टेट वुमेन कमीशन की अखोई चे याम थोले हजिकान से अदु चलगा उनी नुपी की राइट ने सिनी अदुका मणिपुर कमीशन अखोई ह्यूमन राइट फजने एक्टिविटी ओरिब्रा अदगी अतोप अतोप लोगी अदगी प्रजा न वारकान अप्रोचेबल ओइबा मा हाइदी मी फारिबा सिंगदु तसेंगना फारिबदु चुमना फारिब्रा अदगी मान फारिबदु मागी नमदन लौथोहलिब्रा अदगी प्लस फाग्र मतुंगदा मी से क्या इनोसेंट और में हाबी केनो डाटा जे अखोइ लेते अखोइना फंगिबा डाटा से दी ओनली
मासे अदुगी केदरनी अदुनी मोंगोंदा अदु फाइ अदुगा मासे मोंगोंदगी माना हाइबा मचिनदगी एडमिशन गाक्तनी अदुबु लोल फुली तोबसे अदु मसिदसु अखोइना खितंग फरक ताइ हाइबसिमा थमजगे मथंगदा प्रोटेक्ट लेन अमसुंग पीपल प्रोटेक्ट तौगदबनी मथंगदा अखोइगे पीआर सिना लेन गे तौकान से हंदक से हनान यूसीएम गी अदिके केन हाइफेट निसम बिरंगनी बॉर्डर एरिया दा तौबसिदा अखोइगी लम मांगदुरी कान हाइब कान से अखोइगी गवर्नमेंट से अखोइगी मणिपुर की इंटरेस्ट अदिगे इंटरनेशनल बाउंड्री से हजिक लेरिबा लम से थवाई से याव यावदबा करीनो तौरिसे अदगी मपानदगी चंगैबिसिदा सेंटर लाउथोक्सिबा 398 किलोमीटर फेंसिंग तौनी काइन हायरगा 30,000 करोड़ काइखरे काहरका मदुगी इनिशिएटिव तो 10 किलोमीटर तगी हंगुरगना खितंगि हेंगल हाइगुमा तसेंग तसिंगना थबक तौबा हाइतारदि मफमदुदा गाड़ी मैम थौजन उगदबनी इंजीनियर मैम चंग उगदबनी लंबी लंबी लेतम समना हारबदा लंबी लेतब मफमदा कमाइना अखोइना कनो सागतोइनो अदुना इंफ्रास्ट्रक्चर मदुदसु खरा वाटली हाइबजे थमजगे अदुबु इरोइरोबदा तमलुबा मना अखोइना हाइजनिंगबदा अखोइ मेंटल करी अखोइ म्यूबगी वाखनजे करी नुगाइबा मणिपुर प्रजादा पिया लाकान सेसदा अखोइगी मी अमसु पफादा फाबसे अंफादा फाकांदा मोइना मदुदा लीगल कनोदा पैसा चंगबा अरगी पुलिस की कई तौबदा तौना हनबदा मणिपुर की सोसाइटी दा मरुइना मसी येंगिबसे कनानो हाइ कांदा मणिपुर इंसर्जेंसी मूवमेंट कई मैमसु लेजरबसु सिगे लेवल ददी हाना फाखिबगी रिपोर्ट अखोइना अदु कुइना थेनरप कांसिदा अखोइना लेकांसिदा थेनगिते अदुना नहासिंगसिगी मरुइना मसिदा फारिजा अखोइना येंदोइसे अखोइना सु नंबर सु येंबानी यूथ गाक्तनी मणिपुर यूथ मैमसे कदोमदा चटलिगे हाइबसे मसिगी पीआर सिना खनब्रा खनदब्रा हाइकांदा खनबा मानदे अदुना मसिगी पॉइंट 10 सिगी मार्किंग असि एसएसएल सिगी एग्जाम पीबसे मार्किंग पीबदा खनियम लमना मयाइदा पीए नै थमजे ओके थैंक यू अहन बरगनामता अथवा ब्रेक लौदगी तक लाचरमगे अथवा मनाक्ता मदुदी मरो नहानगी संबित पत्रा की वेरी रिसेंट विजिट से मणिपुर मरोइना लेंगाक हंजलकपा हाइबा कांदा ग्राउंड सिचुएशन से मरमदी इम्फाल लाकपा चुचानपुर चलकपा अदगी कांगपुपी चलकपा स्वाइगे म लेखरे सम नारे कांदा अदुगा मेन 2027 की इलेक्शन से यौरक्त्रिङैदा सही अमा मखाइगुम्बा गेप्सदा पॉलिटिकल ग्राउंड अमदी सेमनिंगबगी हाइबी इंडिकेशन अमसु उबा हाइतारे स्वाइगे एरिया सिमा अदुगा ngasi मन एक्सुकी कांगपुपीदा पांगतोइबा कुकी लीडर्स कंसल्टेटिव मीटिंग से नहान की संबित पत्रा की विजिट की ग्राउंड सिचुएशन चेक तौबदुगा ngasi की मीटिंग सिगा तुना येंबा कांदा कमाई उबिगे सिनी सो मणिपुर दा लेंगा अमा लाकपा याबगी ओइतोकपदो लंबी में हाइबे उबिब्रा सिनी अइना खनबदा संबित पत्र की नहान ममांग की विजिट से एजेंडा नमा पुरागा थबकना अतोपा में तौरमने हाइरमगा चटखिबगी ममी ताई मरमदी एमएलए सिंगसी माउनब चंगुरगा थोरको एमएलए सिंगसी मचिन माननक्तब एमएलए अनि हुमना हापेट मानना ngangamye do akombadadi खरा हेना थौना फबमदी वारीदो खरा मोइना अदि पंथोंनगुमसे का हाइबा नत्रगना मसिदि पनबम थोकते कायना खनन पोतो दुम थवा यावना फजन पंथोकबम सुम यावरे हाइता अदुना मदुगी पोची अखोइना ऑफिशियल ओइना करी मक तौनखिगे हाइबसे खंगदबनिना अखोइना स्पेकुलेशंस दे याम हाइजन बदुदी नोइत्रे अदुना अदाइदुदा दुम आई थमजरगे अदुगा कांगपोकपीगी तौरिबा मीटिंग से हुजि मोइगी नसी मोइना पांगथोइ हाइबा मीटिंग से कंसल्टेटिव मीटिंग सी कमाइन तौगे द विथ यूपीएफ केनो अना थाई मोइगी बैनर सिदा अदुगा एंड सिविल सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन अना हाइबा अदुना यूपीएफ केनो सी ऑलरेडी कोई फॉरेन लीडर सिंगना लीड तौरगा ऑपरेट तौबा दुंबा आर्म्ड ग्रुप नार्को टेररिस्ट ग्रुप नि हाइबसी होय हानदगी मदुगी चपचाबा एविडेंस खुदम चांगदम लॉजिकल ओइबा कंक्लूजन मैम लेरबने मसी वाफम सी ममांगी अखोइना अहानबा अमदि अकोनबा ओइना गवर्नर उना मतमदसु मसादा पिन पॉइंट तौरा हाइरबने हाय एवरीथिंग कसुमा नोगा तुमिना दुम लेहौरमनेबको हाफे नोगा अदुना सी खंग खंग पोने अद लुरेदी तासर पोचे कमाई लाकेदा मणिपुर दा ngasi थोइबा क्राइसिस से मसी राइट फ्रॉम डे 1 ngasi फोबसिदा इरांग सी लोशननबगी अटेम्प्ट अमुक तौद्री इंडिया गवर्नमेंट ओके एडमिनिस्ट्रेटिवली तौबे ममी तारब्रा लीगली तौबे ममी तारब्रा और बाय सिक्योरिटी फोर्सेस निंगा चपचाना मसी इरांग जिलाक्सननबगी ममी तारब्रा करिगुंबा एडमिनिस्ट्रेटिवली तौबो और लीगली तौबो तारगदी हैंडल तौबो तारगदी मीगी तांग अहुमदा थोइबा थौगोक सिगी नुमितुदा
responsible oiriba police officer khar dasu suspend tawdawna kangpo Churachandpur gi SP oibi Bishnupur gi SP oibi IG intelligence ki oibi nimitu da rally dubu security cover piraga laiba state forces oibi maramdi aduda da nomai khulai paiba su group ki combat dress set pa AK47 paiba laaga attack tawramaga halakpada mayam changna kuba khudana okpa video mayam le unari dune hariba dugi incident that which sparked the entire crisis situation that we are facing today chahi ani hena thengnaga lai pochi spark tawriba potugi root causes moina haire centenary gate mai thabane okay centenary gate mai thabai ne hargadi adugi du investigation chathaga dawna adugi hariba midna video evidence photo evidence lairaba incident tu gamari lena thabam tawde matam du chief minister na intelligence failure laigre na hai matam da adu ta gadi failure lairagadi intelligence ki head to responsibility stick tawna tawdri kai gino ngasi boda any police any forces any officers suspend to yaw or my mathak inquiry to yaw interrogation chatha yaw karim yawde aduna takpadi swaida tawrishina adum cosmetic arrangement management administration tawhallaga delhi na politically derived to ba agenda da inba push to ba crisis na six aduna adugi politically derived to pa inba crisis ama oirakpanina masi ekhoina thengnaba matamda swaigi local issue da ekhoina FIR palaga thengnaba yaba issue di oidre masi india government gi leiriba home minister gi level da prime minister gi level da discuss to ba decision lo ba por mo oirnina mogi level wari sadra aduna ne governor fail oi reise because governor don't have the autonomy to decide and to administer from his own understanding of the crisis in Manipur. Mongonda laiba input feedback sina ma decision lo nani mongonda capacity laite. Delhi na mongonda pirakpa instruction do adu khak follow to nana la point to buduna ma ngasi fail oi otherwise he is a very smart officer. Okay, athobagi handaki question jam bhajo question ni matu hek hauropatki day 1 dagi 3rd May 2023 dagi hauropakanda Manipur irang laksan naba center na kari tawrage se huji phukto mami ta de habne yam bhajo question ne thobo thank you.